Hello guys, mumeze mute se? Ndashaka kubamenyesha ko iyi YouTube channel iri ku isoko. Murabona subscribers ifite ibihumbi 2678 bishobora kwiyongera. Reka ndembereke result zayo. Urabona ifite views 100 watch time ifite 7,000. Urabona ko ari channel imeze neza rwose. Urabona iyi channel impamvu ushatse kuyigurisha ni uko ari ikibazo ufite kandi gikomeye, niyo mpamvu ushatse kuyigurisha, nta kindi kibazo yari ifite. Ufite gahunda yanyandikira kuri izi nimero, akanyandikira kuri WhatsApp tukavugana. Urabona ko ari channel imeze neza rwose. Reka nze mbereka akandi kantu. Urabona ibintu byinshi YouTube yarabifunguye. Urabona ibihugu binkurikira dore ngibyo, harimo u Rwanda, harimo Amerika, harimo Kenya, ni byinshi muri rusange, ni byinshi murabibona neza kuri ino video. Tugiye hirya gato urabona ikindi, yujuje ibisabwa byose byararangiye, harabura kwa applying. Ikintu kibura ni kimwe, ni ugufungura channel history gusa nkahita nawe wahita wa applying. Urabona ko ari YouTube imeze neza rwose. Ufite gahunda wanyandikira kuri izo nimero. Sawa, murakoze.